I-March and March eLeidenburg ithi ifuna leminyango ichaza ukuthi abantu bokufika bangagunyaziwe ukuba kuleli bangene kanjani. Sisibuta Home Affairs usikandla abantu bakhe labaxolela eSouth Africa uyabathi na una wena irecord yabo kusibangayi and bete kahle ngekomthetho na ngoba manje sithola labantu bakhosi labanye babo sebasebenza letibongo tethu and abekho la sesiyatibuta wena ungena njani nje Home Affairs nalabo sebasebenzako la emashishini siyatibuta basebenza njani. Umphakathi uthi ukuhamba kwabakuleli ngokungemthetho sekuyaphuthuma njengoba iminyango kahulumeni ikwazelwa ukuze bekwazi ukuvula amabhizinisi endaweni. Asingabazi ukuthi i-Department of Labour ne-Department of Home Affairs ba-corrupt basebenzisana nalama foreigners lana. Bunding babo sesibabonile bathatha imali and noma si-reporter ayinzawo lenzaba leyo. Njengoba umnqamla juqu wokuphela kwenyanga ususondele bathi bazozibambela umthetho uma uhulumeni ungasukumi. If bangaphenduli bayenze tidzingo temphakathi then hell will break loose. Ngezi-30 uma sizalana angeke kusaba peaceful like this. Sizosusela bona thina personally. Umphakathi uthi izinkampani ezisemthethweni ezifana nezimayini endaweni aziyilandeli imithetho yokuqashwa kwabantu kanti uhulumeni kufanele ungenelele ngokusheshsha.